Jedan od najtraženijih estetskih tretmana u Poliklinici Medical, bez obzira na spol, je tikl liposukcija. Stekla je popularnost zbog toga što se zahvat izvodi u lokalnoj anesteziji, te je oporavak puno brži, odnosno pacijent već sutradan može na posao. Tikl liposukcijom se uspješno možete riješiti tvrdokornih masnih naslaga s trbuha, bedara, bokova, nogu, nadlaktica ili vrata i podbratka. U Medicalu je uz liposukciju među popularnijim estetskim zahvatima i menshot. Menshot je najnoviji svjetski trend za tretiranje erektilne disfunkcije s vlastitim matičnim stanicama i faktorima rasta, a naročito je omiljen kod osoba s povišenim krvnim tlakom i dijabetičara. Doktorica Irjana Rajković iz Poliklinike Medical uvela je ovaj zahvat ne samo u Hrvatsku, već i u ovaj dio Europe. Svoj termin možete rezervirati na 091 45 94700 ili na www.dr-rajkovic.hr.